Ako želite otkriti istinu iza jedne od najmisterioznijih ubistava u našoj recentnoj istoriji, morate pratiti ovu priču do samog kraja. Na kraju ću vam pokazati šokantne detalje koji su odbačeni tokom istrage i koji bi mogli promijeniti sve što smo do sada znali o ovom slučaju. Ja sam vaš voditelj kroz svet True Crime priča na kanalu Trag Tame. Slavko Čajić, mladić koji je iznenada nestao i čija je smrt ostavila bezbroj pitanja. On je bio samo jedan od koji su postali žrtve nasilja u našoj zemlji, ali njegova priča je posebno zanimljiva zbog činjenice da istraga nije dala nikakvih konkretnih rezultata. Šta se zaista dogodilo te noći? Koji su motivi mogli biti iza ovog zločina? Prvo, moramo razumjeti kontekst u kojem se ovo dogodilo. Slavko Čajić je bio mladić iz ugledne porodice, poznat po svojoj dobroti i altruizmu. Njegovo nestanje je izazvalo šok među lokalnom zajednicom, a policijska istraga je bila pod jakim pritiskom da razotkrije činioce. Međutim, usprkos svim naporima, istraga nije dala nikakvih jasnih tragova koji bi vodili do počinitelja. Slijedi analiza mogućih motiva. Zašto bi netko hteo da ubije Slavka Čajića? Bilo je spekulacija o njegovim osobnim životom, odnosima sa porodicom i prijateljima, ali ništa konkretno. Ipak, ova pitanja ostaju otvorena i do danas. Također, moramo pogledati šire i razmotriti društveni kontekst u kojem se ovo dogodilo. Bile su to burne godine, puno napetosti i konflikata, što bi moglo biti ozadje za ovaj zločin. Kako su tadašnji društveni i ekonomski faktori uticali na ovaj slučaj? U nastavku ćemo detaljnije analizirati postupak istrage i sve ono što je bilo prečišćeno ili zataškano. Što su svjedoci rekli, a šta su čutali? Koji su dokazi bili sakriveni ili ignorišani? Ovi pitanja će nas dovesti do šokantnog otkrića koje će promijeniti vaše viđenje ovog slučaja. Na kraju ću vam pokazati šokantne detalje koji su odbačeni tokom istrage i koji bi mogli promijeniti sve što smo do sada znali o ovom slučaju. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati Trag Tame i uključi zvonče.